2025 жылының 25 декабрь күні Қазақстан Жұмхуриетінің Достық өйде Қазақстан ұйғырларының Жұмхуриетлік этно-мәдәни мәркізі Жәмәәтчілік бірләшмесінің екінләштіріш дүгіләк үстәл жығыны өткізілді. Жығын Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылыға бейгішланды. Учрушының модераторы болып, Қазақстан ұйғырларының Жұмхуриетлік этно-мәдәни мәркізінің рәйсі, Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңшінің әзасы Долқынтай Алиев сөз қылды. Бүгінгі мұна президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы 2025 жылны атап өтті. Оның да çoğu мәселелерін қойды, қалаларын қойды, мұштыларының ішінде біз ұйғыр халқының біздің 2025 жылы қылан кіргізген іс-шараларымыздың әмісіне толық артылы орналастырып шықты. Өзгерістер әмші болды жаңа қартыларында. Şəhərin filialının başlığında ötüdü. Жігіт işlerden köp, hanım kızlardan köp iş-şaralar yaptı. Millat Qurultayının өткен жығыны haqida тәбрик сөз ve доклад bilen Қазақстан ұйғырларының Жұмхуриетлік этно-мәдәни мәркізінің пәхри рәйсі, Қазақстан Жұмхуриеті президенті Хузуртки ұлттық Qurultayының әзасы Шаймардан Нурумов сөз қылды. Отырды, сізге рахмет, Артурка. Біздің gəlдіміз бара болсаңда, sizi qarab, dostlarımız göz altın kim oldu? Sizlerin hangi varmış bizleri? Keyifli olaylar Cumhuriyet medeniyetlerimizin altı var. Burada sizin de etsem yaş. Keyifli жырлар sizin de ne çoğun kadar. Өткізілген ішлар бойынша Исәвет доклады білән Қазақстан ұйғырларының Жұмхуриетлік этно-мәдәни мәркізінің рәйсінің орынбасары Рустам Хайриев сөз қылды. Ассаламу алейкум, уважаемые члены правления Республиканского культурного центра города Казахстана, уважаемые участники нашего сегодняшнего итогового круглого стола. В первую очередь хотим вас всех поблагодарить за активную работу. 2025 год мы начали и окончили очень активно и плодотворно. Из года в год мы повышаем нашу работоспособность и признаны одним из самых активных этнокультурных объединений. Но это наши общие усилия, стоит признать, да, нам всем. 2025 жылы 25 декабрда болып өткен дүгілек үстел жығыны давамыда Қазақстандығы ұйғырларының Жұмхуриетлік этно-мәдәниет мәркізі намлық кітапның тоныштырылыш мәрасымы өткізілді. Бұл кітап Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылық юбилейға бейгішланған болып, 2012 жылдың бүгінгі мәдәниет мәркізінің еліп барған қызметлеріне әкс еттірді. Сегодня вышла в свет книга действительно удивительная. Она вобрала в себя много лет работы культурного центра. Во-первых, хочу сказать спасибо инициаторам, райтерам с Шаймардана Кабля, Долконтая как инициатор и вдохновитель этой книги. Также особую благодарность хочу выразить Рустаму Хайриеву и Юлдашу Молотову, которые все тексты писали. Юлдаш Молотов на русском, а Рустам Хайриев на русском языке. Сөзден кейін тәнтәнлік шәкілді ленті кесіліп, 300-ден ошық нұсқысы жығын қатнашқышыларға тарқытылды. Кітапның умуми саны 1000 дананы тәшкіл қылды. Жыл якыны бойынша жәмиетлік мұкапатлар, Сахавет, Күйімчан ve Mihrivan ana medalları şundaqla pəxri yarlıqlar tapşırıldı. Mukapatlanğanlar arasında cəmiyyətlik aktivistlər, sportçular ve trenerlər, mədəniyyət, maarif, ilim-fən ve sənət sahasındakı ərbablar, volontyorlar, axbarat vasitələrinin vəkilləri, jigit beşi ve xanım qızlar aktivistləri, ticarətçilər ve hamiylər, yaşlar rəhbərləri ve başqalar. Настенный календарь, посвященный 90-летию выдающегося ученого Мурата Хамраева, предлагается издательство «Мир» для ценителей истории, науки и культуры уйгурского народа. Мурат Хамраев – известный уйгурский ученый и литературовед и исследователь, чье имя навсегда вписано в историю гуманитарных наук. Он стал самым молодым доктором наук своего времени, поразив научное сообщество глубиной знаний и талантом исследователя. Его труды внесли неоценимый вклад в изучение уйгурской литературы, языка и духовного наследия. На протяжении десятилетий Мурат Хамраев посвятил себя науке, воспитанию учеников и развитию национальной культуры. Его исследования до сих пор остаются актуальными и востребованными среди ученых и студентов. Календарь отражает ключевые вехи жизни и научного пути Мурата Хамраева, первого доктора наук среди уйгуров. Каждый месяц сопровождается памятными датами и архивными фотографиями. Это не просто календарь, а дань уважения великому ученому и человеку. Издание станет достойным украшением дома
кабинета или учебного заведения. Настенный календарь – прекрасный подарок для родных, коллег, учителей и всех, кто ценит науку. Он напоминает о силе знаний, труда и служения своему народу. Приобретая этот календарь, вы прикасаетесь к наследию выдающейся личности. 2025 жылның 19 декабрь күні Талғар нахиясыдагы номер 21 отыр мектепте филология пәнләренең намазды шаира устаз Баратова Шайрам Багдад кызыга Илһам мукафатын тапшырыш мөнәсәбәте белән оештырылган Илһам иҗадият булыгы намлык тәмтәнлек мәрасимы үткәрелде. Benim bizim qalb gözümüz bilmeyevatıdı. Şunun için sizin bu mukafatınızdan çin yürekli tebriklep, sizge en muhimi zordan sağlık dilerim. Aileyi beklerim. Gelecekte aldığımız olan arzu armağanlarını yedim. Mutakandikete şu xatni topshirish ruxsat beraman. Şu institutda Қазақ әдебиетінің заманауи қазақ әдебиетінің mutaxassisi Guljahan orada, professor Guljahan orada alayda özününki minnattarlığını bildirip özünün tushunish xatini berib atadi. Shuni topshirish ruxsat. Assalamu alaikum, hürmetli ustazlar, hürmetli okuyucular. Bugünkü mirasımı ülkegen olanlar için rahmet. Birinciden şu mektep müdürüne, mektebin kariküllerine, okuyuculara rahmet ettim keldi. Mutlaka çıracık mirasım senin mekteplerde vatıda rahmet sizlerge. İkinciden İlham Premiya'nın ilgileri emmiz birmizdir. Murat Akam birinci inisiyator. Bugünkü premiyalama muşakır jılmışlanın Қолдаш біле берілатыды. Рахмет. Алла разы болсын, Дилмұрат ака. Шайрам, сізге рахмет. Сіз мұшы премияға лайық, талантлық бір шайырымыз, әміз біріміз. Ян бір қытымыз сізге рахметім. Şu бізді өзінің тапқырымыз әмісіне біздің нәшіратқа келсіз. Кітапқа яқшы сүпіде шықпатыды. Мұна ақыр шыққат кітап ана ең кітап бұл. Rahmet sizge ten selametlik, uzak ömür, şükürlüğün, bəxtlik dileyim. Assalamu alaikum Murat aka. Hazırkı tanda bu mukabbatga qandaq talablar qo'yildi, shu to'g'risida aytib ketsangiz. Biz 2000 yıldan başlap Qozog'istonda ig'ir bir vaqtlar bo'ldi. Shu vaqtda prezidentimiz Qozog'iston Respublikasining prezidenti Nazarboyevning chaqirig'i bo'yicha Muşu edebiyat, medeniyet, sanat, sport işlevatkan adamlar yaman ig'ir ahvolda qoldi. Muşunga sizlarni qarab turmay yordam qilishinglarni so'rayman deganda biz 2000-yili bir top tijoratchilar shu Ilhom mukofotini dunyoga keldik. Bu 5'de 6 nominatsiya bilan berilibdi har yili. Shunda qilib mana 2000-yildan boshlab bu Ilhom mukofoti dunyoda kelayotdi. Ahırkı 5 yılda, azırkı ahırkı 5 yıl bu mukafotni akçısını şu şahsi fond Pirmamat Hacim Kuziyev, Pirmamat Hacim'in etki şahsi fondun beriliyotu. Bu hazır şu yaş alımlarını edebiyetimizde, medeniyetimizde işlevatkan yaşlarını qo'llab quvvatlashda biz alohida bo'lyapmiz. Shuning uchun bugun mana bizning ko'z ko'rnakli shoiram Eğitimiz şairam Baratova bugün şu mukafotga sazovor bo'ldi. Buni tantanlik bugün hammamiz uçmuş 21 maktabda ishlayotgan maktabida topshirdik bugün. Men o'ylayman bu mukofot shoiramni texmi kelajakda yaxshi kitoblar, she'rlarni yozib, maqolalarni yozib, texmi ilhomlantirdi deb o'ylayman. Hozirda chiqqan yangi kitobingiz bo'yicha qisqacha aytib o'tsangiz. Rahmat. Бүгінгі күнде шыққан қазақ вә ұйғыр шериеті деген мұшындақ мауызудке кітап. Бұл менің тәтқиқатым, ұзақ жыллық әмгегімнің нәтижесі деп біліме. Мәзкүр әмгекте ilmi hem publisistik maqalla orun aldı.
бұл кітапның аққатамы мұшындақ езілші, бұл ұзақ жылық әмгегімнің нәтижесі. Herhalde köpçülük edebiyat muhlisleri, Uyghur edebiyatı ve Uyghur tili ve edebiyatı muayinlerine bir қолланма сүптеді болдығанлыға ішенчім камыл. Mərasim davamında oxucular Şairam Baratovanың şiirlərini çoğ ilham və hayacan bilən oxub berdi. Şunun bilen bile Şairam Baratovanың ömür yolu, ilmi ve icadi fəaliyyəti qısqaça görünüş arqılıq tonuşturuldu. Mərasim jarayonida naqshlar aytilib, milliy usullar oynaldı. Mərasim ılıq ruhlandırğıcı və ilhamga to'lgan muhitda o'tdi. Uchrashishga qatnashgan ustozlar, mehmonlar və o'quvchilar Şairam Baratovanың adabiyot sohasidagi əmgiga yuksak baho berib, o'zlarining iliq tabrik so'zlari və izzat hurmatlarini izhor qildi. Assalamu alaikum, Қазақстан Uyghurlары kanalının aziz görürmenleri. Bugün Turan Üniversitesi'de tarihi bir gün. Biz şürlüm topumuz bilen bu ehemmiyetli görünüşlerini ortaklaşını yetide geldik. Bu işçerde rayonluk tədqiqat merkezi Turan Dünyası Türkiye Xalqlar Medeniyet Fondu bilen birlikte Çokan Vəlixanovның 190 yıllığa bağışlanğan xalqarlıq düglek üstel ötküzülmekte. 2025 yılının 20 dekabr günü Turan Üniversitesi'de Regional Tədqiqatlar Merkezi Türk Xalqlarının Medeniyet Fondu Turan Dünyası bilen hemkarlıqda Çokan Vəlixanovның tuğulğunun 190 yıllığa bağışlanğan düglek üstel ötküzüldü. Hayırlı gün, hürmetli qavm, ardaқты әріптестер. Бүгін biz барлығымызды шақырған жүйені өздерің білесіңдер. Çokan Vəlixanov 190 жылдығына арналған дөңгелек үстел. Сол үшін құттықтау сөз тарих доктор исторических наук, профессор Аблет Камалова. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые гости университета Туран. Мне очень приятно приветствовать всех вас в стенах нашего университета и на базе Центра региональных исследований мы сегодня проводим семинар «Круглый стол», посвященный 190-летию выдающегося казахского ученого, путешественника Чокана Валиханова. Внимание исследователя, эти дневниковые записи опубликованы. Вот как сегодня многие из нас говорили о том, что вот его исследование представляет собой большой кладезь, который нужно исследовать, анализировать. Уважаемые организаторы, спасибо вам, что пригласили. Это действительно большое событие. Большое событие, его надо все время изучать. Я как-то написал учебник истории Казахстана. Когда независимость была, начали писать, потому что не было учебников. Я положил принцип, я должен пешком пройти все. Все. И когда начал, первый я пошел по пути Чокана Валиханова. От его аула и до Алтынемеля, до его последней. Все. Я увидел, сколько еще неизученного, сколько еще мистики там. Вот сейчас показывали памятник. Там видно, да, молния ударила памятник. Эту плиту, которую хотели расколоть, человек умер после этого. Столько мистики, столько фактов. Чокан Валиханов ввел в научный оборот такие рукописные, исторически важные документы, как Таскирай Сутук Бугахан, Таскирай Туглук Тимур. Ну, Таскирай — это история правления. И интересен такой факт, что до сих пор мазар Сутук Буграхана находится на юге, то есть в Адуше, недалеко от Кашгара, а мазар Туглук Тимурхана находится недалеко от Худжи, в Алматы. То есть Чингис Валиханов, как Каюмович сейчас сказал, побывал и там, и там. Но до нас больше известно его путешествие на юг Кашгаре. Артистер, уважаемые участники конференции, дорогие коллеги, для меня большая честь сегодня находиться среди таких ученых людей,
Вот сейчас Георгий Васильевич очень много интересного из жизни выдающийся ученого, этнографа Шухана Чингизовича Валиханова рассказал. Вот для меня это было открытие, вот, особенно про Монголию. Сегодняшняя конференция, которая посвящена 190-летию Шухана Чингизовича Валиханова, я желаю этой конференции плодотворной работы, хорошего мнения. Вот такие люди, как я, выдающимся казахскому ученому, просветителю. Жығын davamida Қазақстанлық көрнеклі қазақ алыми ve sayahatçi, ilmi ve ruhi mirası, zamanvi tarix ilmi ve medeniyetler ara diyalog üçün muhim ehmiyeti muhakeme kılındı. Assalamu alaikum, Abdet Kamal Pakam. Bugün ötküzülgen halkaralıq Türkmenistan'ın asasi maqsadını etip kelsiniz. Сегодняшнее наше мероприятие – это круглый стол, посвященный 190-летию со дня рождения выдающегося казахского ученого, путешественника Чукана Валиханова. И в этом году в нашей стране проводились мероприятия, посвященные вот этому юбилею. И значение этого мероприятия заключается в том, что мы обсуждаем те труды, тот вклад, который сделал Чукан Валиханов. Чукан Валиханов создал большое количество трудов, оставил большое наследие культурное, историческое, и это наследие требует осмысления. И много его трудов опубликованных, они недостаточно сейчас хорошо исследованы, изучены, поэтому одновременно с проведением юбилейного мероприятия мы бы также хотели обратить внимание на необходимость глубокого изучения исследований Чукана Валиханова, который был в свое время энциклопедическим ученым, который сделал большой вклад в изучение не только казахского общества, Казахстана, но и Восточного Туркестана, уйгурского общества. Известны его труды по Алтышару. Чукан Валиханов был одним из первых ученых, который смог посетить страну Кашгарию, которая в то время была закрытой страной, и его труды в настоящее время вошли в золотой фонд востоковедения не только Казахстана, но и России и других стран мира. Алматы şəhərində Жыл insani və Жыл talimi mükafatlarını tapşırıb berişinin təntənəlik mərasimi olub ötdü. Bizning hörmətli kədimiz Gavhar Jalilova Қазақстанның milliy madaniyatini saqlash və tərəqqi qildirishga qo'shgan töhfəsi üçün jamiyatga xizmat qilish nominatsiyasi bo'yicha mukofotga loyiq bo'ldi. Xush xabar. Assalomu alaykum hörmətli qarindoshlar. Bugun bizda cho'ng xo'shallik. Islom dinining dasturi bo'lgan, Muhammad alayhisalomning eng cho'ng mo'jizasi bo'lgan, Necatlık yolunun asası boğan, Müslümanlarının muqaddas kitabı boğan Kur'an Kerim manasının Uygurca tercümesi nəşr qılındı. Bu kitabın müəllifi Uygurlarga tonulgan İslamşünas alim Muhammed Yusuf Muhammed Dursun Qari Hacım. Allah Teala'nın bizge bəgən bu çoğ nimetinin qadrini bilib, muqaddas kitabını eliş qaldıran. Tarlımı çəklik. Kitap bahası 10.000 tenge. Müslümanlarının muqaddas kitabı her bir qerindişimizning uyida bo'lsin. Mazkur Qur'on kitobining Uyg'urcha tarjimasi Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasining tarafidan tashrif nashrga ruxsat e'lon qilingan.